Babe ndongo ya kugaza mutikamu kumwalika pamweza yokose ndogeza nsokida mu bukumu imije ndikira ndikira mu kwa janda minye kwa janda minye bakule kulo ngo balweta mu owe kwewuna ikani owe mwewuna olukuzera ayo olwe mbale ndikira mu mutaka baida kuchawa keto salidira chigogo isti OST enemba de dafu madondondo kugoloneka waduba magombe testi isti OST kisindiko ekitambo kwa kubanga bakikuzaako ayo cyane kidakata mu kitambo cyene kuchekawulira chazimu kitambo babonera nga janda minye no mwe byali janda minye uko nakukola kizaino basenguka mu busoga batwega baba kube Buganda ko muri kino byo bakikola wale kusogora kule kule ndimba kulala kuweza banyine kuti nore maroko kulo owe muhewuna nuba ndikala kuno mu January kwa sababu muri kuvuga studio muri kulala uyo mala ko mwaka kujja bye uzopa kule kule mo owe mwewuna urukuvuga bali nasukiri janda minye ngo janda minye bali bawumudemu nore maroko kule mbutinga butano ngo mwewuna obusiru wabusomera bunayi nakubera kimekirenze yakubata mpaka ku mwe abakana kwa chava chafuna agadi ali bugiri da instant award chafuna award ngo the best artist abana bako ba janda minye agadi kintu fu janda minye agadi kintu fu ni bugiri fu janda minye zemu dikale jadina yakasumula busumule yakatandika Guri bisenda madina kimwidi life osobola ko dawo guri bisakabya mwide ayo motaida ino kamira rundo awu asobola guri sitayo janda mini yaje sobola oboyina kukwembera kawo kamukwano oboyina kukwembera kweza chata yembye ko guri ati kisingani nze sapato mote chibonge oyo ni janda mini na talent I time watching talent supporting obusoga bweyongereyo ko sana nali kuli kana ko obusoga oyo kuzizinga Kampala nti obula mwide aye motaida ino olukuzegera ko janda minye masha baba tabazinga fumbulo byamba ngebyamba obukadde bw'okwe